Ka khasi student union glasin fi jurul halaga jingmi jingjia haka jingya rali jangka mata kasngi haba kran siklar tai ke bor mata ke janmer presiden ke SU sama Raymond Kachana ula penpau jing sensi bat panma mai pai ba nama ka seng kam sima poi perkat bakan don ka jingjia nama ka thong kalong banjai ke bejai jai lo ong baka seng kan sawar ya beri wasim ke bu berapa jingut ya ke jingya rali ka seng mata kasngi namarkan ni ke jingjia na kaliang presiden ke SU la penbena baya karali belabu ban yat kijat na jaya shiknaila haka afui tarik unaila la penkela no syak jingia syangkar an ni sit in demonstration haknaila kaban sim benta tang ginayam berkidkot jong central executive committee ula ong bakaseng kan panjing bitu na bor district kembajule hak ni kisngi ban penlong ke jalang hakeleng dijaka haka juga pol ong baka ke SU kam dak mi enti bakasuka kan kot bat kam kwa ban ya kendu yo mutidang ba ne ya suka handai kajing angdut kalong ban pen ulong ya jing tawa na kali yang jinas ketri ke SU sama Ruben Najel wa pendam jole kene ke jingjia bol ong ba kum ginam kin hap ban prieng ya jing kentho handai kimat jing dawa nam tak je mreu kim dai ban syarem kini kisan teli kimat bak ke SU ka abu ahmak suka ke kentup ban pendam ya ke public hearing ke Semen Private Limited ban suspend ya DC ba SP ka East Chantiers nalo ban simkam ya ke officer ke Mekhaya State Pollution Control Board kajing penkho ya ke tongkam tongjam ha Mekhaya Public Service Commission bat kumju ha ke District Section Committee kajing pentrikam ya ke MRSSA aja kanriu nata kajing penbaik ya kom tongkam ha ni krims kembala kula bat ban pun ulong ya kajing penkela ya ke Mekhaya Identification Registration, Safety and Security of Migrant Worker Act aja rapho. Toh, kajing kot hi terbuat syaran. Ka khasi student union glasin fi jurul halaga jingmi jingjia haka jingya rali jangka mata kasni haba kran siklar tai ke bor mata janmer student ke SU sama Raymond Kachana ula penpau jing sensi bat panma mai pai ba nama ka seng kam sima poi perkat bakan don ka jingjia nama ka thong kalong banjai ke bejai jai lo ong baka seng kan sawar ya beri wasim ke bu berapa jingut ya ke jingya rali ka seng mata kasni namarkan ni ke jingjia na kaliang presiden ke SU la pembena ya karali berabu ban ya jia na jaya naila ka apui tarik naila la penkela no syak jingia syangkar an ni sit in demonstration hak naila kaban sim minta tang ginayam berkot jong central executive committee ula ong beraseng kan panjing bitu na bor district kembajule ni si ban penlong ya jalan hakeleng jeka haka juga pol ong ka KSU kam dak mi inti bak suka kan kot bat kam kwa ban ya kendu yang ba ni suka kajing anglut kalong ban ulong ya jingtaw na kali yang jinas ketri KSU sama Ruben Najel wa pendam jo kene jingjia bol ong ba kum ginayam kin hap ban prieng ya kentho andai kimat jingdawa nam tak je mreu kim dai ban syarem ini kisan teli kimat bak KSU ka abu ahmak suka ke kentup ban pendam ya ke hearing ke Semen Private Limited bat ban suspend ya DC ba SP ka East Chantiers nalo ban simkam ya ke officer ke Mekhaya State Pollution Control Board kajing penkho ya ke tongkam tongjam ha Mekhaya Public Service Commission bat kumju ha District Section Committee kajing pentrikam ya ka MRSSA aja kanriu kata kajing penbaik ya kom tongkam ha ni krims kembala bat ban pun ulang ya kajing penkela ya Mekhaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Worker Act aja rapho di nakalian doseng ni lapakat ba khanang ma ka bahusan ni kalau ba minyo kajing job akan di isu ye kun de khanang ba kinum olat manu ban divert lani ban penpulom ya kan di isu kejungi nakalian doseng ngin pisangai aswa sipor ya ke publik rally ke banlong aku itu but hakajaka jong publik rally namaring sutu ba kajing hi kana habanyat di hakajaka jong publik rally ngin sa perlong no na kanja in demonstration hakaba tang di dekat jong Central Executive Council di Bandan Mentah bat katuk anut ki dekat di sisian nak liang seng
ni penpal yang kata jisukia susi habai dia ko jijia ne bat ni sutu syai menta ba hoi boros katu ni perkat ni keren ngomba kesedon baik menu kiba sim kabu ya kan ke isu basim baseng ba bentung ben pulam namar la iya ki jingki ba pero por meshwaru gatai pila bani kan ma haka jingki la tang makla re jingki arja khalai jong ILP haka ba nakaliang jong ka tenat pulit kali okem ya kita kibril ba ra ki petrol ndai ndala toket pat ki dei pat nakiwe pergi jadi rio dengan suatu ba kesedon ni gitu ki bensim kabu ndai kampai perkat pat kan jam kum tu mene te kenang ba ka isu kan lo bet nanti ka siki lo bet nanti bat kan mlong kan ka ransan ka bangi ai la igi rim kabu kan pulam takada nakaliang dosen di pensangi so sport ya kata public rally pada khasa ka public rally kan dan administration kaban sementara tang di dekat juga central council Ay kejaga Allah persian ba yang pelong bila nakaju kejaga ai to handai lat mal kalong ba kalong hapdeng makasuk di borok te dewa kataru yang sepe yang kisni banwan kalong kamang no kapor kali keju sih cukup. kapor kalau ande jam namangi imde ki ka imde ki keluhur ki bakwa ya kata ka jimtu nani banlong pang ba ban kendu baik ne lada pi jindal pila pentrekam nani pila playter pentrekam mi kimat kibala dawana seng ngatai ban non kam hiru ban kendu maka jingang nut kadai ba ban ulong ye jindawa ka jingang nut tri kam dei bong bang nyo kendu ya nur i ban star ne ki jauh chief minister burom ne ndek ka jingang nut kadai ba ken pet ulong ya ka jindawa telada kila pet ulong ya jindawa tengah thai non kam hiru ban kendu halor tay bentamo kadon ke jingsat nakaliang juga pat ba halor ke jingja ke bangunnya kum nakaliang juga sengru kendram jur halor kita ke jingja ngila ya kerencai pi ba ngila don ke jing betha ba kalum don kunu ka law no problem habadi ba kanika public kanika baik rally ba mentah kasni but pila banyak iru ba ngila don kita ki public meeting hi district headquarters borok kiai bicai kam don kunu jukulma kamdon kun ka law no problem hadu mentan ti bang nila ile nak kan kaseng kalong bit tak baca je kwa banyak dalam ti baca je ikipat ba kiba kershan ni kwa ban stu iki sumba to kun kinong ilam ni hapan chem ni kata ka jadi kli pilapan to ni hapan pedang kita ki iki boro Henry hakaju ka poru kan mau iki mat jing dawa ki kimat ki jing dawa ki ki utlong ki kimat jing dawa kam de ka jing yonong no ki su ni ka jing yonong jo je pendiri te believing happen call of ka ni ka public meeting ya ka ni ka public rally nomor ba ni su makin sadon bi kum kita ki beri ki bandai vote ya kata isu ni kum ka sengin ko bandai vote ki isu ni ko bi bandai ka ni ki isu ke bangi di man ni ka de ban urlong nomor bang itu bakin don pa kum nomor bang ila mustu kala ni ka but po jumu halor tay bunta nomor kani ka mat bang dawami ka de ka ba asateng ba ka de kalau ka ba kongsan haru kata nem ta ka shongsan jong ka ki try jela ha ju ka poru ha bade bat ki kena samla ki bawat ka macam te ikipat ba ki parado persna nako longtang ha ba wat tho wat ben ya kata ka jingja ka bunta asni sutu ya kata ka ka mat ben ya keren ke ka baca bunta asni nak yang kucing nimshim la berkat bahkan boy kunta nomor ba tu ipi nomor ba kun nak yang kajungi ru ni la penben bunta asni ba kundan tang kata tadi ki skuti ki banwan ni ki dekat bakal rupiah mene ha porwan ki bon hadu ki lais pa tam ki skuti ngatrai dengan laban skuti ki baik bagi kali ki bodon nang mene ki bun ki pat ba ru ki bawan ki ru kum nak yang juga sang ti laban ong pi nai le pi nai wan
Henry kasulong no ba kajingja tu si meneng kam anticipate no borok kata kalau be peaceful kalau be tak bajai cai ti ikipat ba sesin ngatip kandon kajing sat api ni kit di kita ki borok pila ben pila tho ini Henry tangkawe ni ko kerpat ba kenmau kita kimat jing dawa bat kersan kita kimat jing dawa boleh si pila bandom ini ku kinong ilam bang ni kam simnala ban pendong ya kata kajing ilang ha ka lenti ka bajai jai Henry hapor bagi stang ru ya kan ka baik reli nakan ni ka office pila hi bagi stang shwa da ka ba batai shai ki ya ki do nong yishim menta ki bukan ha tu ka akan hani bengnya da ka bajai jai ni la batai ki ka ru nong kunu ni la batai ki thik pathik kunu bikinya bikin di bani har na kali di bani har baik ya ti bikin di bani pen bikin sangi akan kunu baca ka istang ya kan ka baik ni di baka jing dubai ba haman ki jing lang jing istang ka jing dubai nomor bini kwa bakini ki jing ya inti ki jing dawa juga seng kan urlong da ka bor u banalor Henry ka bos musi pat ya ka ba jing jam ta sni ka di ki bangi ku ki nongilam ni kam expect Henry kata ka ba kum nong ilam ni haban shi namar ba daki dangi tri baru niyo jingro dangi les niru dangi le baklaru ngilong kum ding shando ding hapshim ya kata ka benta Henry memban existing ki ba kinmau kita kimat ki bengi akran ba ban support di kita kimat Ibu punya kiting sebelum bulan bikin Kalau dalam job kita jadi mereka sistem uji dia. Tadi isu impan permission dan state permission pendekat dan Indonesia ni pindah Tapi nggak orang tu benar orang ni kuat tapi kita sih dalam peaceful. Tapi yang peaceful ni ya kembali. Pelong public meeting maperu di depan commission, dari administration kebaik rally benar di depan commission. Di kini mementaru dah commission ni ya. mau lagi ay lagi ada pindah Kan mesti pet pasti kalau mau. Andai kembali orang ni kini jalan baru long peaceful. Di tang benih kami ilong tu bagi stu syai kadon kajing sim kabu insya infiltrate hang lu di Henry biar ready ba aku punya tu ga gede